nkarhi wun'wana mi kuma ku va ya aka ti-interview va ya ka vadokodela se la ka vadokodela la ka vayisati mi ya kuma ku homa yi batsolo hi minkarhi ya makumu loko va fanele va famba va ya college mi kuma ku makoti se va 1 month or 2 month pregnant ene loko va applya a va ri voxe mara sweswi va na munhu mahaxi hi ta teka vanhu vambirhi ku ri ku a fomo ku na vito ra munhu wun'we na ha va kombela na ku va tsundzuxa minkarhi yo tala ni loko va ta sungula ku tsala a hi vuli ku tshikani swilo mara loko ku ri ku munhu a swi tiva ku laha i le ku aplayeni ku a ku na munhu loyi a nga ta ya a college a ri na mavabyi nkarhi wun'wana mi kuma van'wana va hetelela loko swi vona ku ni yimani a teka xiboho xo a herisa a luzana n'wana se la ta kombela swinene ku vanhu va nga tikumi va wele hi nhloko ngopfungopfu aka migingiriko leyi ya vukungundwani ya ku huma endleleni vanhu va karhi va dyeriwa timali ta vona se loko nkarhi wu ya muhaxitano laha yi nga kombisa hi kona ku hi ta va hi karhi hi ya evanhwini loko ku ri ku impela swi ta fikeleriwa hi ndlela yaleyo ti pfala rini ti ta pfala hi ti 31 ta August 2022 malembe hi lava munhu loyi a nga na malembe ya 35 lama nga hindzeki a hi nge xikombiso ni na 35 mara a ni fanele ni yi khoma hi ti 5 ana ku ri nsot a ku ri mugqivela swi vula ku munhu yaloye loko o submita sweswi ku ri ku hi ku 35 ya yena a fanele a yi khoma before 45 wa qualify mara loko ku ri ku ri after 35 swi vula ka nga wa qualify a ni tivi loko ku ri ma ni twisisa mali na mi twisisa ka swi vula ku loko ku ve i khoma 35 hi ti 7 namuntlha a wa ha ringanelangi ku nghena a wa ha ringanelangi hi timhaka so mi lava munhu wa le hansi ka 35 i ntiyiso loko ku ri ku 35 yaleyo wo yi hindzisa no loko ku ri ku 36 35 i tlwela ka 36 ya loko swi basisa kahle i na 35 mara 35 ya yena a yi gimeta hi ti 5 hi siku leri ku nga huma xinavetiso lexi swi vula ku a nga ha qualify hi timhaka ta ku swi leri valeni ku namuntlha i na 36 i ya submita fomo ya yena a ri na 36 capture swilo swa yena hi date ya namuntlha a ri na malembe ma nga kasi va 36 lava va lava yini hi ku na vanhu van'wani va nge le ku vileleni ku vona mi hete nkarhi mi nga ri ku humeseni tiposo leti naswona a kha a lava ku va phorisa se ti humini se kambe yena va 36 37 38 mara leswi yani muhaxi mi ta tsundzuka ku ve xiyimo lexi hi nga fika hi va aka xona swi ri tiko hinkwaro hi ndzawulo ya hina ntsena loko swi ta aka ku thola tikholeji a ti nga ta tirha ka ha ri na covid swi vula ku vutomi bya vanhu a byi ta va byi ri akhombyeni ngopfungopfu aka xitsongwatsongwana lexiya a xi ri kona xa COVID-19 so a va swi twisisi na ku swi amukela mara mi ta tsundzuka ku na leti ti nga tshama ti huma malembe ndzhaku lava nga kombisa ku a va lava 20 to 50 years a va tlhela khongerisa kumbe loko ka xa minkarhi wu ya swi nga tlhela swi humelela muchayeri wa doka a nga heli mbilu mahasi loko ntirho wu ri wa yena wu tata ku ta endleka masingita yan'wana na va lava a va ri na 30 a va ri na 35 a va nga tshembi ku lembe leri va nga va ri na nkateko ku a va tiva ku loko ti huma minkarhi yo tala ti gina aka 30 mara swi katekise hi 5 years kumbe na vona va lava 36 loko nkarhi wu ya siku rin'wana swi nga tlhela swi phinda leswiya swi nga tshama swi phinda hi lembe leri ya ra 2018 or 2019 laha a va teka ka xikarhi ka malembe ya 20 ku ya fika aka 50 hi karhi swi tekela nhlokweni sweswo ku hawa xiyimo lexiya xi nga endla ku nga thoriwi nkarhi lowo leha a xi boha munhu un'wana na un'wana ku va a fanele swi amukela records ni mi khenseli swinene ku va mi kota ku tala ha ta ya mahlweni hi bula hi tona timhaka leti ku nga se hela ti 31 ta August ku hela mi nga tivisisa swona inkomo maxi va la nandzanga lona ni na vayingiseri akens hi sweswo mingisero minkarhi lona FM i 29 timinete ku nga si ba awara ya n'we a hi twenini ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va yimisekweni a hi amukeleni tatana Hlulani Fanuel Magayisa Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM. Kuna vanhu loko ku titiroli lana va rhwa mabokisi na yini. La ndzeni va famba va fati plate na risiku va rhwa khopa. Va n'wi kuma ku la ku na khopa ku na yini ku na yini a va n'wi khomi munhu ya. Va teka swilo swa vona va karisa. I phorisa. Wena loko u kuma ikhome biya i ta tsutsumisiwa na attribute hinkwayo nhlangano hinkwayo hi mhaka biya. Hinkwaswo swi vulavuriwa kwala. Okay hi 2014 va ni kume ni xave 6 wa tibiya ni pfule 1 va ni khoma a phumulongo a renkeni a va ni hoxa ndile aveneni va ni nghena la mahlweni loko ni nghena la mahlweni hi famba hi fika la maheteleleni lava tiva ku amuxongo hi fika la maheteleleni ya Brazzaville phorisa luya la va ri nempeg ya yena a yi teriwe ku baloyi nempeg ya yena a yi teriwe ku baloyi teka mina ku a humesa plastic la ku hoxa tibiya tete kwala ni chela i famba hi ku na mancha wa khomiwa a na ha ta na loko ni siya kwala avenue ya vona huma ni famba i swi hise ku xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula
hi sweswo miyingiseri munghana lonene FM ha ku amukela nakambe xiphemu xa vumbirhi lexi anongonako Afrika wa vulavula 30 timinete ntsene ku bila awara ya 12 se hi ka hi kongoma ka awara ya 1 timhaka ta le tikonkulu ra Afrika ti ha komba ti hakarimitsu swinene ngopfungopfu loko hi languta timhaka leti humelelaka le Niger va ECOWAS va tiri hi mi vekela nkarhi se swi fika kwihi sweswi nako swo veka nkarhi swa tirha ke xitivi xa hina xa ndhuma lexi hi lavaka ku bula na xona Prof Themba Sono hi vo va nga ta hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa Prof inhleka Prof va ECOWAS va veke nkarhi va ku va Niger va fanele va tlherisele ka timhaka ta matshamelo ya swilo ku nga se hindza nkarhi luwa va wu vekile wu hundzile swo veka nkarhi swa tirha swa ti-ultimatum no va jamuka va ECOWAS va hleketa ku ri Niger yi fana na Gambia leyi hi 2017 va nga kota ku susa ya jama president wa le Gambia Niger va nga ka va nga swi koti so vo endla leswi fura yi rhandzaku swona ku endla ti-deadline leti va ku no by Sunday u fanele ku ra mi wisile Mohamed Bazoum a xitulwini xakwe hikuva ne France yi va byela ku ri va endla tano America yi va byela ku ri va endla tano ECOWAS a yi na mihleketo a yi fanele yi vutisile ku ri na vanhu va Niger vona va ri yini hi ku susa ka Mohamed Bazoum hi mhaka yini va tsakile ngopfu hi vona a capital city ya Niamey capital ya Niger thousands ta vanhu va China na tidorobeni tin'wana ta le Niger va cinela yini va ri mfumo lowu a wu ri kona lowu va nge wa democracy lowu hayi mfumo wa Niger hi mfumo wa fura hikuva ni Bazoum u teka rifumo ra Niger a ri yisa Afura Niger yi na ti-uranium to tala ngopfu manje ni fura yi ri hina yi sapota Niger vanhu va Niger va ri loko vo yi sapota yi ku yi sapoti ya kona munhu loyi ni n'wi rhandzaku mi ngo hi yena president ya hina a nga yi endleli nchumu that's why hina hi tsakile loko hi vona vo Abdurrahman Chiani loyi va teke xitulu xakwe hikuva vanhu va swi tiva ku ri ku endleka yini na vanhu va le Niger va swi tiva ku endleka manje ECOWAS loko yi lava ku nghenisa nhundzu ya yona yi ku hi ta mi susa hi ta vona ke ku ri hikuva ni mutshameli wa xitulu wa ECOWAS swesweswi hi bola tinuti president ya Nigeria langa na military va ta swi kota ku swi endla kambe va nga swi koti hikuva ni mali na yona yi ri loko mo nghena mi hlasela mali na Burkina Faso na yona yi ri loko mo nghena mi hlasela mali na Guinea na yona yi ri ka ECOWAS nga ngheni na Chad na yona yi ri nga vi na nyimpi a hi vulavuleni so ku na ti-division ka ECOWAS so xivutiso xa n'wina xi kahle ngopfu swi vula yini loko ECOWAS swi ta endla tano va ta swi kota na leri va nga ka va nga swi koti kumbe Prof i ncini xi endlaka ku matiko yo fana na va America matiko yo fana na va France mafurwa va tikomba va ri na ku tsakela ku seketela president loyi a nga susiwa a xitulwini na hambi kutani sweswi mi nga kombisa a kha komba ku seketeriwa swinene ni nga ku na hambi mavuthu lama nga vutla mfumo ma kha ma komba ku seketeriwa swinene hi vaaki va le Niger manjeni ma vona matiko fana na vo America na vo Britain na vo fora na vo European Union va langutile va vona ku ri hikuva va swi tiva va na ti-spice ta vona na ti-intelligence ta vona leti va swi vona ku ri no lavo nga ku va endla munghana na vo matiko fana na vo China na matiko fana na vo Russia hi vumani
so a va swi lavi sweswo and manje loko va vona ku ri tiko ro fana na Nigeria ri na ti-uranium letikulu ngopfu to tala ngopfu so ti-uranium leti hi tona ti va pfunaka ku ri va endla ti-nuclear powers ti-nuclear weapons leti so manje ni ku va ni Nigeria yi rhumela ti-uranium leti Fura yi humesa yi endla matlhari a ti-nuclear bomb yi tlhela yi rhumela tin'wani ka matiko a NATO yi tlhela yi rhumela tin'wani ka matiko a America so ma-America na ma-European Union na ma-NATO na vo France na vo Britain va ha lava ku endla colonialism of a different kind fana na leswi ANC ma vulavula swona it's a colonialism of a special type manje va lava ku endla colonialism leyi fana ku yi koka vantima hi tinhompfu hi ku endla leswi loko mi nga endla leswi ta tshama abuwa loko mi nga endla leswi hi ta tshama military aid hi ta tshama economic aid so fana ni swiboxo swa hina kambe hina hi ta mi nyika mali kambe mali leyi va nyika vona yi kuma hi vo Muhammad Bazoum president ya le Niger hi kumeka hi vaaki va le Niger that's why vaaki va le Niger va tsakele sweswo so hi nkarhi u fikile la na vo ECOWAS na vona va fanele ku ri va pfula mabyongo a vona va ku kambe hi loko hi ku hi la ku hlasela Niger hi ku a va vuyisi Bazoum vanhu va Niger vona hi va yingisela rini so hi nkarhi lowu va nga yingisela so va nga swi koti ku hlasela Niger na leswi va va promisa ku ri ta swi endla hina matimba va fanele ku ri va va na masocha la nghena Nigeria yi nga va na wona masocha kambe Nigeria lwa nyimpi leyikulu na vo Boko Haram na vo Senegal na vona lava nga tsakela la ka ha ri na vo ISIS leyi va nga khasana kona na matiko lama a nga kusuhi na Nigeria ka ha ri na vo Al-Qaeda ka ha ri na vo ISIS ka ha ri na vo Boko Haram so va ta swi kota na ku nghena a Nigeria yi va hlula na hikuva matiko man'wana na wona a ala ku ri swilo swi nga endleki hi vanhu va le European Union na le America na le Paris Afrika lava baku huwa na ECOWAS va ku a endleni ta se Russia yona yi nghena njhani prof hikuva swi tikomba vaaki va kha va hahisa mijeko ya Russia la ku endleka yini no vanhu lava hina Afrika lava se va vonile ku ri na nyimpi leyi nga le Niger hi nyimpi ya yini va hi vona ku ri hi nyimpi ya leyi ya Cold War va hi vona ku ri no nyimpi leyi hi leyi the West vo America na vo Britain na vo France na vo European Union va lava na Russia so manje loko va vonile ku ri the Wagner Group leyi nga nghena vo Central African Republic leyi nga nghena na vo Chad leyi nga va na vuxaka na vo Mali hi yona yi nga ta endla ku ri Russia yi tiya le a Sahel Russia yi tiya na matiko lowu a nga kusuhi na ECOWAS so a va swi lavi sweswo so manjeni loko va vona vanhu va le Niamey ma-Nigerian lavo va ku hina hi lava Russia hikuva Russia a hi yona yi nga tshika yi endlerisa vusiwana lava va nga yi endlerisa vusiwana lava hi lawa a va ri vo vasa va hina hi ti-colonial lexiyani colonial period manjeni ma-West a va swi lavi ku yingisela sweswo so that's why va bahuwa va ku a hi siveleni ku ri Russia yi nga ngheni hikuva loko Russia yi ngo nghena la hi yona yi nga ta kuma ti-uranium teteto and yi ta pfuna Russia ku ri yi endla matlhari a ti-nuclear hikuva yi ta teka ti-uranium leti humaka a Niger yi tisa a Moscow na vo St Petersburg ni mi twile prof ni mi twile swinene na khensa swinene kambe a hi hetiseleni hi ku languta hi ku tiko leri ra Niger leri hi vulavulaka hi rona veri i tiko leri ri nga swela swinene i tiko leri vaaki va hanyaku eka vusweti byikulu
ku ta humiwa njhani ka xiyimo lexi prof loko hi kha hi tsena Mavona nxama ni n'wi byela malembe lawa nga hindza loko ku na mutsari wa tibuku wa le Ghana loyi a nga tshama tsala buku a ku the beautiful ones are not yet born. Vanhu lava wa tivaku ku ri Afrika yi fanele ku va yi endla njhani a va se velekiwa manjheni until Afrika continent ya Afrika hinkwayo ka yi pfula mahlo ka vanhu va vona va byela vaaki va matiko ya Afrika ku ri a ku na foreign aid leyi nga ta tshama yi mi endla ku ri mi hluvuka mi suka avusiwaneni endlani ku ri tidyondzo ta n'wina ti mi pfuna ku ri xo sungula mi kota ku ti endlela swakudya swa n'wina mi kota ku ti endlela mintirho ya n'wina mi kota ku kota ku ri ikhonomi ya n'wina yi hluvuka mi nga yimeli vanhu vo fana vo huma na vo Washington na vo London na vo Paris na vo Brussels na vo Berlin ku ri va mi pfuna hi rini matiko a Europe kusuka hi nkarhi wa the Berlin Conference ya 1884 na 1885 leyi va nga hlangana va ku okay n'wina Belgium mi ta teka ndhawu leyi ya Afrika mi ta teka vo Congo n'wina Furha mi ta teka hala n'wina Germany mi ta teka Togoland mi ta teka South West Africa n'wina Britain mi ta teka vo Nigeria mi ta teka vo Sierra Leone n'wina wa America mi ta teka vo Liberia n'wina vo Portugal mi ta teka vo Lusitania vo Angola vo Mozambique vo Guinea Bissau and so on so karhi swona sweswo until ma-Afrika va pfula mabyengo a vona ka ku a hi lavi dzumba hi karhi hi langutela ka vanhu lavo a va ri ti-colonial powers ta hina a hi pfukeni so until hi pfuka swilo leswi nga ka swi nga heli leswiwana vita va kona mafurha va ta nghena matikweni ya hina ma-Amerika va ta nghena ma-Britain vo NATO va ta nghena va hi byela ku ri endlani leswi va ku ya va swi ta endla endlani leswi ya va swi ta endla mi nga heti leswi va swi nga lerini ni mi twile prof ni khenseli swinene nkarhi wan'wana ku dya ku engeta na n'wina inkomo i sweswo mi yingisela munghana lona FM va fambisa sweswo Professor Themba Sono hi ndlela leyi va kha va nyika xifaniso xa leswi nga le ku endlekeni loko hi kha hi languta ka tiko ro fana na Niger endzhaku ka loko ku vutiwe mfumo hala ka siku leri ra 26 ra n'hweti liya ya Mawuwani a hi koti mi yingisela mehe ku angula ku yini timhaka hi teto ku na xiringanyeto xa leswaku holobye wa timhaka ta dyondzo ya le henhla Dr. Blade Zimande va nga hetelela va veka University ya Afrika-Dzonga ehansi ka vufambisi kumbe ka vulawuri byo karhi hikokwalaho ka mintlhontlho leyi university yi nge le ku hlanganeni na yona loko swi ta ka timhaka ta mafambisele ya swilo hi ndlela yoleyo na timhaka ta swihehlo swa vukungundwana a hi langutelaka hi nga bula na tatana Ishmael Mnisi kambe ke swi tikomba hi nga ri ku va kumeni kambe ke hambiswiritano a hi ku tumingisero mehe le ka 0860002543 u nga tirhisa na machevela dp@sabc.co.za hi twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini eka timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ka u ri na tona hi ndlela yoleyo ngopfungopfu loko mi kha mi languta leswi swi nga humelela eku heleni ka vhiki swin'wana swa koho swi katsa ku va ku heleketiwe endlwini yo hetelela xirho lexiya xa vandla ra Economic Freedom Fighters lexi nga hetelela xi hundza misaveni eka ntirho lowu a wu ri koho le a First National Bank ka van'wana lava lava va ri koho ni vone na mufambisi na murhangeri wa vandla ni tlhela ni vona na matsalani general wa SAFTU hi van'wana va lava nga kota ku va va koka nhlengeletano ka ku nkosi luwa xana we u ri yini a hi ku tumingisero 0860002543 u nga tirhisa na machevela dp@sabc.co.za kasi ke timhaka letiya ta xiphorisa letiya ti vulavuriwa hi tatana Sergeant Rokotso ti tikomba ti vange swivulavula swo tala ni vone mahungu lawa van'wana va kha va lava ku tiva ku endleka yini kambe xivutiso i ku hi fika njhani va ka hina va ku xitsanana n'wina mi hetelela xin'wana na xin'wana mi lava ku xava
hi ndlela yoyoleyo swin'wana swa leswi swi hetelaka swi mi tlherisela ndzhaku tanihi vaaki ka ku mi xava na leswi swi nga xavisiweku ivi loko mi ya ku phaphara mi kuma mi dyeriwe hi timali ka leyi ya xiphorisa no va na xivutiso ku matric hi loko a pasile ntsena na course ku na lava va nga pasa hi grade 12 certificate mara va ferile bona va laveka xana a xiphoriseni ke ni la ka Chavani Oscar Masungu ku laveka munhu la nga pasa grade 12 xivutiso ku nga va ku i pase njhani i pase hi diploma hi bachelor hi certificate na yini kambe ku na muyingiseri loyi a hi n'wi tweni ni hleka Vasho mimasi. a hi papa Mfokeni. Epfukeni mi njhani Kona ma. okay Na la ta kwala ka ku vanhu vo fane va pfula matihlo swinene leswi nga vulavula hi surgeon records ka timhaka ta ku kumeka va ba mati tin'weti ya tlela. Ni tsundzuka loko na hina van'wani hi absorbiwa hi system malembe ma hlanyana ndzhaku. Ku na vanhu lava va nga kumeka va lahlekeliwa hi timali ta ku tala swi tlhela swi nga endli swa vona. Hina van'wani ka teko kona hi nga zangi hi ba mati tin'weti ya tlela muhaxi. So mi ri va lahlekela hi timali swi tlhe swi nga endli swa vona mi vula njhani ni vula system a yi va absorbangi muhaxi wa mina hi mhaka ku a vo va ka a disparate situation swi endliwa hikuva vanhu va kumeka va ri ka a disparate situation and then va kumeka va endla leswi va fanele va nga swi endlangi loko ku ri ke ni xikwembu xi ku katekise ku i ta tirha ntirho wo karhi i ta wu tirha i nga zangi u humesa mali se hi leswi hi lavaka ku swi tshikelela ka sweswo muhaxi wa mina na mitu yes katsongonyana mani a no la ta kombisa timhaka ta criminality na lawlessness a South Africa ku hi le ka xiyimo xo ka xi nga ri kahle na katsongo hi tikomba hi ri ka tiko leri ri nga anyimpini lava va tivaka xinghezi va ta ku swi tikomba hi compare na matiko lama nga ka war zone mo fana na va Afghanistan hambi ku ri ku hala Gaza hala vo Israel laha masiku hinkwawo ku tshamaka kha ku hindza vanhu misaveni mhaka ku vona va le ku kumekeni va kha va sukumetana hi timhaka ta matlhari hina hi nga ri ku sukumetana hi timhaka ta matlhari so swilo leswi swi endliwa hi timhaka ta ku matirhelo ma intelligence ya hina Afrika-Dzonga muhaxi a ma tshamisekangi a ni nge kumi kurhula loko ni nge za ni vona intelligence ya hina yi nga tshamisekangi mhaka ku mo ni nyika xikombiso hi ku hatlisa laha ku va ku na a taxi related protest kumbe truck related protest hi kuma minkarhi hinkwayo ku va na ti-violence ti-protest letiya they are violence prone ti kumeka ti ri na swikhedzakhedzani swa ku kumeka ku hisiwa titiraka hala ka ti-taxi ku dlayiwa vanhu and all that mara loko intelligence kumbe vunhlori bya tiko byo kumeka byi tshamisekile swin'wana swa leswi ni vulavulaka hi swona swa hunguteka muhaxi ene lexi ni kotisaka swi le ku compromiseni ka presidency or presidential tenure ya president Ramaphosa loyi loko ni n'wi langutini ni nga hlaya na buku yakwe ni yi heta leyi ku nga tsariwa hi laha a humaka kona ku fikela laha a nga kona ni vona ka a ri munhu wa calculative swinene i kumeka a ri kahle ngopfu mara ka timhaka ta intelligence kumbe state security in general i kumeka a ri highly compromised and then sola na ti-advisor ta yena ka Professor Famadi hi mhaka ku na swin'wana a swi le ku ndliweni ka swona that's why tiko ra hina ri tikomba ri ri a mafia state ku fikela ka nkarhi wa sweswi ku dlayiwa vanhu halaya hi ntlawa ku dlayiwa vanhu halaya hi ntlawa mi kuma ku na vanhu lava va endlaka manyala malama a va khomiwi so hi yin'wana vuleyi nkingaku ku ya mahlweni loko president a vo pfula tihlo va kuma yin'wana advisor yo antswa leyi nga ta kumeka yi ku intelligence na state security swi tshamiseka presidency ya vona yi ta kumeka yi va yi tshamiseke kahle ngopfu so ni kha ni heta muhaxi i ku navelela hinkwavo lava nga ta kumeka va kha va ya aplya ku va maphorisa tinjombo a va kumeke va kha va ya aplya va nga tirhisi mali xikwembu xi ta va katekisa loko swi lava ku va tirha ntirho wolowo and then va avoida hinkwaswo leswi nga ta kumeka swi endla ku va lahlekeriwa hi timali muhaxi wa mina ku dya ku ta va ku engeta mo ni gimeta kwala khenseli mingisero wa mina a khensa swinene vana na vhiki lerinene ku ya mahlweni loko va kha va vulavula va ku tani ni le ku tivutiseni leswi hoyihoyi leyi nge ye kwini mahlweni
a Cape Town kumbe dorobeni ra Cape laha ku nga na ku kombisa ku vilela hi van'wamathekisi leswi swi nga endla leswaku van'wani va ku va na madzolonga hambileswi va santhako va nge hina hi hina kambe ku na madzolonga lama hi leswi swa ku hisa yindlu loko mi kha mi lava kona swi ni fikisa kwalaho ka ku kasi i ncini xi endlaka leswaku van'wani van'wamathekisi va twa ongeti xin'wana na xin'wana xo fanele xi endliwa hi ku rhandza ka vona loko xi nga endliwi hi ku rhandza ka vona a xi nge endleki hi ndlela yaleyo ku hela ka vhiki a ni chayeleni hala ka Malamulele ni vone movha yin'wana laha patwini yi kha yi sindzisa vanhu ku va nga khandziyi loko va lava ku kombela tilifiti hi vanhu kasi vanhu va fanele va khandziya thekisi hi nkanu hileswaku vanhu mi fanele mi khandziya hi nkanu swo boha mi fanele mi nga khandziyi thekisi loko mi ku va mi lavi thekisi inaka a ni bindzu ra n'wehe mi ngo lo ri langa se loko mi ni nga swi lava ku khandziya hikokwalaho ka yini ni fanele ni sindzisiwa ni lava ku lifitiwa hambileswi sambo a nge loko mi lifitiwa na kona mi fika mi hlangana na huyihuyi va mi khutuza va mi vavisa hi ndlela yaleyo a hi tweni un'wana mingiseri 0860002543 kusele timineta tsevu ntsene ku va hi ya mahungini ya misava hi ndlela yaleyo Oscar Obyani i ri mina hi 2020 a Giyani ni ntsarini ni nga komi ti-results kambe lava ni nga tsala na vona va ti kumi ti-result naswona a va pasangi ku nga va ku endleke yini ku na mingiseri loyi hleka minjhani Butet? mamukeri epfukeni minjhani n'wina epfuke ni kombela ku khumbanyana ka leya mhaka ya xiphorisa leyi manager hi 2019 ni kumeke ni a ku hume ti-post ta sweswo swa xiphorisa ne manager hello ni mi yingiserile but yana ni mahlweni okay hi 2019 a ku hume ti-post ta leswa xiphorisa then ivi ni apply ivi va ni foyinela ku ni ta tsala test ya psychometric test aka Malamulele and then vele hi yini ya tsala ku fika kwalano na namuntlha na sweswi a ku vangi na feedback kumbe ku tivisa ku endleke yini hi tona ti-post letiya so ni nga tivi ku xiphiqo ku nga va ku ve yini kumbe way forward ya kona i yini kusuka kwalaho a ku vangi na communication ya ku hi loko swi tsandzini kumbe hi loko ku va ku humeleni loko swi ri hi ndlela leyo so a ni tivi ku hi nga kota ku pfuneka njhani ka mhaka leyo protect ni mi twini buti wa mina ni mi twini na swi tiva nga ku na xiphiqo nyana hi vuhlanganisi bya mina na n'wina mingiseri wa mina kambe mhaka nkulu la i ku mina na muhumelerisi ha sindziseka ku hi fanele tlhe hi vitana general va ta tshama kunene la mi kota ku va mi vutisa hi ku ongeti ku na swivutiso swo tala leswi fambelanaka na timhaka ta ku hetelela ku tekiwa munhu ku a va phorisa hi ndlela yaleyo se muhumelerisi hi ta yi landzelela hi ndlela yaleyo 0860002543 muhaxi mhaka ya ku va metiriki yi laveka eka mintirho swona swa twala kambe vantshwa a va na mhaka na dyondzo xa vona i ku hlongorisana ngopfu na mhaka ya swipyopyi hi tlhelo va langutele ku pasa loko lembe ri hela swa vava i Wallen Nyiko va loyi ku na mingiseri un'wana hi loyi nhleka enhlekani Khalanga mpfukile epfukeni enhlekani Khalanga a hi pfukile Khalanga a nga ta vulavula hi vandla ra EFF ka ku va ku ri na risimu leri va nga ri yimbelela then swi vuriwa timhaka ta ku ri hlohlotela ku avana mo special loko hi languta ka mfumo wa xidemokirasi lowu hi nga ka wona ku na tinsimu to tala ngopfu ti yimbeleriwaka ende van'wana lava va fange va yima na vandla ra EFF i vandla ra mfumo wa hina ANC mina a ni xirho xa vandla ro karhi mara a no vula timhaka ta ku ku na risimu leri loko ku lahliwa macomrade minkarhi yo tala va ANC va ri yimbelelaka na rona leriya ra hlohlotela ku va ku ri na ku hambana mara hi ku twisa timhaka ta ku ri tinsimu letiwani i tinsimu leti ti nga ta ku lwela ntshunxeko lowu na sweswiwani yo ka hi nge endzhaku hi wu kuma if I may put it that way so a ni vona leswaku va DA va ve na ku va acta in a way ya ku nga ka swi ri na mavondzo nyana the way va nga ndisa xiswona swa ku va ka press conference va vulavula hi timhaka ta ku ri va lava ku yisa vandla ra EFF a court loko mi ku va na mavondo ka yini
va vombekela ku va ku tatiwe stadium leswi vanhu vo tala a va nga swi langutelangi ku ta vula ntiyiso at some point loko ku kha ku vanhu va kha va khitikana va kha va ya le na mina a ni kha ni swi vona nga ku xi nge tali man xi nge tali na mina ni va na ku boha hi surprise loko ni vona stadium xi tele hi ndlela leya and na va khensisa swinene lavan'wana lava vo a ku vondzokeleni because ku yimbeleriwa masiku hinkwawo man tinsimu to ka ti nga ri ta ntshunxeko mara sweswi va lava ku teka na ku va languti nkarhi i nkarhi wa ti-election va lava ku ba relevant if I may put it that way. Nemetweni mingisaramen khesele tonight. Goodbye. Enkom leswi swo mingisaromine kulo sala minete ye kuma mangebsava lawa yanga tata na hlulani fano magayisa kusuka kwalano bulana va mfumo wa xifundzhankulu xa Mpumalanga lava nga ta va kha bulana vona la va kha va hi byela hi timhaka leti va nga ti khoma ngopfu loko kha hi languteka timhaka ta mafambisele eka timhaka ta dyondzo hi ndlela leyi so nga ka yini mbulavurisano wolowo hi nga ta va hi ri na wona ku ya emahlweni hi ndlela leyi na ku ra ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a ni kha ni ringeta ku lava yin'wana tweet laha leyi mingiseri a nga ni rhumela yona na yena a lava ku vulavula hi timhaka ta xiphorisa leswi kombaka kahle ku mhaka leyi ya xiphorisa hi fanele hi va vitana general va tshama kunene la botpet swa vuphorisa swi tele ngopfu vutsotsi mina na le Pretoria West police station ni vuya kona even ku pfurisiwa khadi ni lo karhala ni vula na sweswi lava ni nga famba na vona valomo mali ya tirha kunene i Elmon Mashavele a ni swi tivi loko ku ri ku mali ya tirha swi vula ku n'wina ku ze mi nga yi tirhisi i mhaka yini mi hava kumbe njhani hi ku a ni loko ku ri ku ya tirha ma swi tiva ku ya tirha swi vula ku mi fanele 1 mi ya mangala loko mi vona vanhu lava tirhisaka mali 2 mi ya tirhisa mali ke sweswo mbirhi se a ni tivi loko mi ku ya tirha vumbhoni byi kuyibuti Elmon kambe i awara ya n'we henhla ka nhloko na le ka makoro awara ya n'we sweswi a hi kumeni mahungu ya misava hi lawa ya landzela na hlula Fanuel Magayisa. Ino ngoto mina yatsena ku bilavura yan'we mingisero me ya khesa swinene loko a hi lombe ndleve ni nga teka mingiseri wun'we kumbe vambirhi laha hi nga se ya mahungu hi nga se ya kala va hi nga ta va kha hi bula na vona va ndzawulo leya ya Mpumalanga ndzawulo ya dyondzo i Mpumalanga lava hi nga ta va kha hi bula na vona ngopfungopfu loko kha ku langutiwa ka timhaka ta ntirho lowu vengi wu lulamisiwini hi ndlela yaleyo lowu endlaka leswaku ku ta antswisiwa timhaka ta ntirhisano loko swi ta ka timhaka ta swa mabindu hi ndlela leyi kusuka ofisini ya premier hi vo hi nga ta va kha hi bula na vona hi ndlela yoleyo la ku ta twa ku ri xana hikokwalaho ka yini xifundza xi teke xiboho xa ku va xi tiyisisa na ku vona leswaku ku antswisiwa xiyimo xa timhaka ta dyondzo hi ku tirhisana na swiyenge swo fana na tisita laha va nge ri ku tsarisiwa na ti-TVET college laha va nge ri ku na memorandum of understanding leswi ku nga ntirhisano wa kumbe mpfapfarhuto wa matirhisano kumbe wa ntirhisano lowu nga ta va wu languteriwe ku va wu va kona ta va kha hi bula na Lucy Moyana lava va sukaka ka ndzawulo liya ya dyondzo hi ndlela yeleyo kambe ke hi nga se endla tani a ni ku ni ta tsakela ku twa mingiseri wun'we kumbe vambirhi hi twa ku timhaka leti mi nga va ku mi tikhomini ku nga va ku ri tihile ka 0860 0025543 leta ta xiphorisa vetani mi ti veka mi nga ha vutisi hi ku va xiphorisa hi ta sindziseka ku va na vona nakambe la hi Ravuntlhanu lava nga ta va tshame kwala va kota ku va bula na n'wina mi kha mi hlamula swivutiso va kha va mi hlamula swivutiso swihi kumbe swihi leswi mi nga va ku mi ri na swona ku na mingiseri loyi nhlekani aye Khalanga papa minjhani hi pfukile hi n'wina Khalanga hi pfukile mi ri timhaka tingani matsanda ku mi hlamusela Khalanga hi na la ka misani na ha hlupheka Khalanga swilo leswi le ku tikeni ze ni mi fonela nkarhi wun'wani mi hlamusela hi mhaka leyi hi timhaka ta mati a hi makumi la Khalanga swa tika kambe swa tika ka Mswane va masipala va ri yini a ni mina masipala kwalani va Collins Chavani va ri yini a ku na leswi va vulavulaka swona hi ku a hi kumi nchumu na mati lama ma titiraka lama a mati nyiki a hi makumi mati lama ende sali nenguda a ta lawa a ta hi bayizisa ku i ta tisa i ta endla ku mati ma tshamaka ma huma na sweswi mati ma le ku humeni vo hanya hi ku xava Khalanga hi na van'wana hi le ku tirheni
a hi tivi kambe mbula yini loko mi ku mi bayizisiwile a va vekangi minkarhi ani swi swa mati phela a vo fika va ku mati ma ta huma namuntlha ma vhe ma huma a ni ku tirhisiwa ku ta vekiwa tiphayiphi ku lunghisiwa leswi na leswi na leswiya se n'wina va mi byele ku swi ta endlisa ku yini mayor va hi hlamuselela ku swilo sweswo swi nge teki na nkarhi hi june va ta tshama hansi va vulavula na sweswi zeni va ni fonela mina samambe ri maluleke ni nga mi vulavuli na yena wa nkulukumba wa kwala enanduni se ni n'wi hlamusela ni ku okay se swi endlisa ku yini a ku sweswi swa heli vutomi nga ku va nga swi tivi swa ku swi endlisa ku yini swo khalanga kambe leswi n'wina mi nga ni hlamuleki swona i ku ni ri loko n'we mi vulavula na voho va mi byela swa ku va mi tshembise ku swi ta endlisa ku yini a mi le ku swi hlamuleni phela n'we sweswo vete swi ta endlisa ku yini swo fana sweswo a va vo byela ku va tata na sweswiwana ve za va ta vanhu valava se ni kombela ku ka ni nga mi tshembi ni kombela ku ka ni nga mi tshembi hi ku loko a mi swi tiva ku mi le ku landzeleriseni yini a mi ta ni byela ku leswiya a va tili la executive mayor va hi tshembise leswi se ku fika sweswi a vete hi n'hweti leyi ku ta ku ndleke leswi hi n'hweti leyi ku ta ku ndleke leswi hi n'hweti liya ku ta ku ndleke leswi se ku fika sweswiwani a swi endleka se a ni ta mi teka ni tshemba ku leswi mi swi vulaka hi swona ma swi vona se kambe loko mi ka mi tsandzeka ku ngo va kumbexani mi ri ka yin'wana nyimpi hikuva a na tinyimpi ti tele la tikweni ya vhele swilo swi le ku tikeni khalanga na ku mi hlamusela ku huwa laha swi le nemetweni nemetweni papa i mani ta vutisa va masipala hi twa ku vo va ri yini va kambe n'wina mukhanselara wa n'wina i ma Mavikani Mr Mavikani ve le ka xihosana se loko mi va vutisa vona va ri yini vikani na ku tala havati loko hina hi va fonela ve ri heyi yimanyana ni ta foneliwa hi swimanimani loko hi landzela va kwala tikweni lawa na va vulavula sweswi nga ve ri na vo va va fonela va va hlamuli nchumu mi swi vona ku ha tiko hi fanele hi ya ku xikulukumba xa koho hi va hi strike kunene hi ya kole hi ya pfala patu vanhu a ku na lexi hi nga xi ndlaku loko hi le ku hluphekeni ndhawu leyi a hi swi tivi loyi hi ya tsutsumela kwihi hi ya kwihi mi swi vona nemetweni swi le ku hi tikeleni khalaka swa 0860002543 a va tlhelela ndzhaku enhlekani Hallo, minjhani hi pfukile njhani n'wina? hi pfukile mi salele hi minete na hafu mi ri yini n'we Hileswaku hi le ka pfuneta hi pfuniwa njhani eka vanhu lava nga kuma DA antwincho a hi sunguriseni riqingho ra n'wana a ri le ku ndleni a ri le ku hi tirheleni kahle hi ku olova sungurisani mi mi lava ku pfuniwa yini hi lava ku pfuniwa hi ku kumeliwa vanhu lava va DA va province kumbe va EFF va province ku ri hi tshame hi twa leswaku va koti ku pfuna van'wanyana va va borhela mali hina le ka 136 laha ri nga muganga wu ri woxe lowu pfumalaka boholi hi ringete ku byela va ka masipala a hi le ku pfunekeni hi ringeta ku hlamusela na mukhansara a nge le ku hi pfuneni hi nchumu a hi nge loko ka province yihi ka ward 36 ya le kwihi eka College municipality ward 36 hi le kwihi kwalaho ka Jilongo se mi lava va mani va EFF kumbe va DA lava hi nga tshama hi twa van'wana va ku va va pfuna swi ta hikwalaho ka muganga lowunene va hi kumela ti-contact ta vona okay ni tshemba ku va kha va swi twa va DA na va EFF na va lava va nga tshama va tisa vanhu va lava ka munghana lonene ku hi kota ku twa ku va nga mi pfuna njhani kheseti swinene papa okay inkomo mi swi twile n'wina hi yaleyo ndlela yo mi nga kota ku ti canvassela n'wina va EFF na va DA ma va twa va mi kombela ve ritanani mi ta va borhela mati loko mi va borhele mati mi vhe mi va byela ku votelani yini ka Jilongo vo lo vula muyingiseri kwala moyeni va kombela n'wina hi ndlela yoyeleyo ku yisa amahlweni ku langutiwa ka timhaka ta ku vona leswaku vanhu va hetela va kuma mpfuneto ni ta ri xiphemu lexi xi tisiwaka n'wina ku tinyungubyisa hi ku seketeriwa hi hofisi ya premier ya xifundzankulu xa Mpumalanga xifundza premier
lava va nge ri va tiyisisa timhaka ta ku vona leswaku tanihi xifunda xi hetelela xi ya mahlweni na ku tumbuluxa mintirho na ku vona leswaku ku hetelela ku va na ntwanano exikarhi ka swiyenge leswi swi khumbekaka swa timhaka ta dyondzo sector education and training authority SETA na ti TVET colleges va nge ri premier va ta va na kumbe va ve na swakudya swa namixo laha ambombela laha va nga hetelela ku vulavuriwa hi timhaka ta ku tumbuluxiwa ka mintirho va ti vekele ku tlula kolomuya ka 9,000 wa mintirho ku nga se hela lembe ximali leriwani a hi amukeleni Lucy Moyane vona va suka ka ndzawulo ya dyondzo ku va vo va nga ta va kha va hi pfuna ku kahle pfhumba leri taku na timhaka leti ta ku tumbuluxiwa ka mintirho hi nhlayo ya le henhla vona va hoxa njhani xandla tanihi ndzawulo Lucy nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM. Xewani Khalanga inkomo hi lava ku pfuxela na vayingiseri va Munghana Lonene inkomo hi tsakela ku kuma nkarhi ku va haleni ka Munghana Lonene. Mati va mi twala kahle ngopfu mi twala leswaku riqingho ra n'we ri lo caca a hi sunguleni la tanihi hi ndzawulo mi hoxa njhani xandla n'we ka timhaka letiya ta nongonoko lowu nga lulamisiwa hi premier va wu the job massification program. Khalanga hi ri ndzawulo ya dyondzo hi na vutihlamuleri ehenhla ka timhaka timbirhi eka pfhumba leri leyo sungula i mhaka ya ku tumbuluxa mintirho kasi hi na ntirho wukulu wa ku kurisa na ku tlakusa vuswikoti bya vatirhi lava loko se va kumekile se ndzawulo ya dyondzo yi ta endla sweswo hi tirhisana na ti TVET colleges hi tirhisana na SETA hi ri department ya education haleni Mpumalanga handle ka ku dyondza ka vana la exikolweni hi na vutihlamuleri ehenhleni ka mhaka ya ku kurisa vuswikoti bya vatirhi va mfumo na ku kurisa vuswikoti bya vanhu va xifundankulu xa Mpumalanga hi ta va hi langutana na timhaka teto ti ri timbirhi. Ku vekiwe nomboro la ya 9 wa magidi ya mintirho n'wina tanihi ndzawulo mi hoxa njhani xandla la aka nhlayo leyi muhaxi hi ri ndzawulo ya dyondzo hi langutele ku tisa kwalomu ka maperesenti ya makume manharhu 30%. Nhlayo leyi hi nga ta yi nghenisa aka 90,000 i 27,556 hi ri ndzawulo ya dyondzo kasi vatirhi lava hi ta va hi va kuma eka leswi hi swi vitanaka leswaku i Presidential Youth Employment Initiative ha yi tiva pfhumba leri nga sunguriwa hi president wa hina wa tiko kasi haleni Mpumalanga 22,000 ya vantshwa va hina lava nga tirhiki va ta kumeka va kuma ntirho va thoriwa eka ndzawulo ya dyondzo kasi hi tlhele hi endla nakambe hi nyika tibazari aka vantshwa va 315 leswaku va kota ku kurisa vuswitivi bya vona ni vuswikoti bya vona hi ta tlhela hi kuma lava tirhaka eswikolweni va vitana leswaku i ti-groundsmen lava pfunetaka eswikolweni hi na ntsengo wa 1,668 kasi hi tlhela hi va na internship program vantshwa va hina lava se va paseke ama-university kumbe aka TVET colleges hi targete 1,749 ya vona leswaku hi va veka eka tindzawulo ta ku hambanahambana ni le aka ti-institutions ta ku hambanahambana hale provinceni se ntsengo wa kona 1,749 kasi loko hi hlanganisa hinkwato tinomboro leti ni nga nyiketa hi ri ndzawulo ya dyondzo hi na xikongomelo xa ku sungula mintirho ka 27,556,000 ni tlhela ni vula muhaxi ku ri se hi sungurile loko hi languta eka Presidential Youth Employment Initiative se hi na kwalaho ka ku tlula 19,000 ya vantshwa va hina lava va nga thoriwa eswikolweni kusuka eka n'hweti ya May eka rona lembe leri. se a hi languteni nkoka wa ku va ku ri na SETA kumbe TVET college ngopfungopfu loko ku hetelela ka timhaka ta ntirhisano lowuwani
wa ku va mi hetelela mi tumbuluxa mintirho na ku tumbuluxa vuswikoti hi wihi? Mi ta tsundzuka mahaxi leswaku ti-SETA ti amukela mali eka vathori va ku hambanahambana. Vathori lava eka mfumo na vathori lava tiyimeleke 1% ya leswi hi swi vitanaka leswaku i mphamo hinkwawo vatirhi wu yisiwa eka ti-SETA leswaku ti-SETA ti ta kota ku va ti nyiketa mali ya ku kurisa vuswikoti eka vatirhi etikweni ra hina. Hikokwalaho ti-SETA eka lembe leri kumbe aka pfhumba leri hi langutele leswaku ti ta hi pfuna hi swa timali, ti pfuna vathori leswaku vathori va ta kota ku traina vatirhi va vona. Vathori lava minkarhi ya ku tala va tirhisa ti-TVET colleges leswaku ku va tona leti ti trainaka vatirhi eka leswi hi swi vitanaka leswaku i technical na vocational training programs. Hikokwalaho ti-TVET colleges ti nghena hi ndlela yeleyo. Hi ta kuma mali eka ti-SETAs ku yi tirhisela ku kurisa vuswikoti bya vatirhi. Ti-TVET colleges hikuva tona ntirho wa tona i ku traina. Ti-TVET colleges ti ta va ti traina. Ni lava ku tshikelela mhaka leyi muhaxi leswaku nguva leyi hi nga eka yona leyi i nguva ya technology. I nguva ya technology hi languteriwile leswaku hi kurisa vuswikoti bya vantshwa va hina eka va ta kota ku hanya ni ku kota ku fikelela swilaveko swa 4th industrial revolution. Ti-TVET colleges ti nghena swinene eka sweswo. Sweswi ta hi pfuna leswaku hi kota ku fikelela na swipimelo leswi hi nga vekeriwa hi National Development Plan. So ti-TVET colleges ti ta va ti endla ti-program ta ku hambanahambana. Hikokwalaho premier a nga vona leswaku i vanhu va nkoka, i ti-institutions ta nkoka eka pfhumba leri. A ni lavi ku heta mbulavulo wa mina na n'wina, ni twa rito ra n'wina ri kha ri twala kahle ngopfu la ka xiyanimoya, kambe nkarhi wo yi vondzokaka hi swihi leswi mi nge amfambi mi nga swi vulangi? Hi lava ku vula eka vana va hina leswaku a va ti nyiketeli eka mapfhumba lawa. Lava nga tiyunivhesiti a va dyondzi leswaku va ta kota ku heta, leswaku va ta kota ku nghenela eka internship program. Kasi na lava se va ngheneke ngopfungopfu lava va nge va le ka Presidential Youth Employment Initiative, ku na ti-programs ta ku hambanahambana ta ku va traina leswaku va nga vi ntsena lava pfunetaka mathichara, kambe va kota ku pfuna aka tindhawu leti ti lavekaka swinene, ku fana na ku pfuna vana va hina eka ICT, ku pfuna vana va hina hi swa ku hlaya. A va teki kumbe opportunity leyi va yi nyikiwaka ya ku traina. Hi langutele leswaku saseka swinene. 90,000 hi leyi hi yaka eka yona hi ri Mpumalanga, hi ri ndzawulo ya dyondzo na hina hi rhamba vaakatiko leswaku a va hi pfuni leswaku hi kota ku fikelela nomboro yeleyo. Inkomo. No, na khensa swinene mani. Hlayisekani vana siku lerinene, ku dya ku engeta la Mbombela la. Inkomo muhaxi, hi khensile na vayingiseri va Munghana Lonene. A ri vito lerinene. Inkomo. Hi sweswo miyingiseri wa Munghana Lonene FM, xiphemu xexo nongonoko wa xitisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi hofisi ya premier ya xifundzankulu xa Mpumalanga. Ntiyiso miyingiseri wa Munghana Lonene FM, 24 timinete ntsena ku bela awara ya n'we nhlekanelo, kasi ke loko se endzhaku ka timinete ta tsevu leti landzelaka mi ta kha mi kuma nongonoko dzumba na mina eka la ka Munghana Lonene FM, nongonoko wa mutwa a wu tisiwa ka n'wina tanihi sweswi ni nga vula exifundzankulu xa Mpumalanga. Na we loko lava ta va xiphemu xa nongonoko lowu u nga chavi tihlanganisi na hina hi tindlela tihi kumbe tihi leti nga ti tirhisaka, kumbe u ya ka tihlanganisa na Sesi Rose Chabalala. Hi ndlela yaleyo swi ta endla leswaku hi kota ku vona ku mi tshika ku huwelela vanhu la Benstola. Ha swi vona la Benstola ka mi huwelela gerani switirhisiwi swona sweswo. Vanhu loko va suka kaya va kha va swi tiva ku va ya kwihi, se va byeleni ku hi ya kwihi. Hi ndlela yaleyo swi ta endla leswaku hi kota ku va mi tiveka hi ndlela yaleyo. Kambe ke ni nga kuma vayingiseri vambirhi ivi hi ta kota ku fika makumu na nongonoko lowu wo sungula hi loyi. Ni hleka minjhani? Hi pfukeni njhani papa? Hi pfukeni, ma vona xikala vito la. Xikala vito?
Mr. Kalanga a ni lava ku vulavulanyana hi leya thola ya xiphorisa ku ri why vanhu va tikumeka va tikuma va ri ku dizeni va tikuma va confuse va lahlekela hi mali ni seketela leya vayingiseri ku ri loko vanhu va ya ku tsaleni or va ya ku tsutsumeni kumbexana kuma ku ri a va nyikiwi ti-report ku ku humelela yini munhu u fambe njhani mahetelelo swi fambisa ku yini se swi dlina swi veka vanhu ka ti-confuse because a va ha swi tiva va dlina va tshemba swa ku ri exiphoriseni ku ri munhu a humelela i ku diza se swi dlina swi endla ku vanhu vo tala va fika va tshama va challenge ta ku diza se mi vula ku loko munhu a nghenelela ntirho ku ringeta ku lava ntirho xiphoriseni a va n'wi byeli na n'wi mi tiyisisa sweswo ku a mi byeriwi mbuyelo ku mi tsandzekile kumbe mi humelerile hi sweswo hi sweswo ni ringeta ku vula swo loko vo kota ku kuma mbuyelo kuma ku loko u tsarile u swi tiva ku hawa ni ferile ni tsandzekile kwala ka yini na yini swa antswa mara loko va miyela va ku hwi maswaswa ku swi va eka ku vanhu va tiko va ka confuse va nga swi loko van'wana va vona van'wana va karhi va tirha va thoriwa va ti byela ku ri okay swi la ku laha ku tirha vuxaka or ku tirha ku disa mara loko vo kota ku veka vanhu va le ku ri u tsandzeke hikwalaho ka yini na yini or u feyirile a wu pasangi swi nga pfuna South Africa mi nga vona vanhu va nge dizi va nge ndi va ta kota ku vona ku ri swi ya xiphorisa xi famba hi ndlela mara loko wo tsala munhu un'wana na un'wana lava ntirho wo lava ku hanya loko wo tsala u nga byeriwi se u ri tlhela va confuse loko n'wana a ta fika ku lexi wo wena loko a ta n'wana ku lexi wo nghena se byi nge heli vugevenga hi ndlela yeleyo ni mi tweli botini kheseli swinene hlayiseka inkomo hlayiseka inkomo ntiyiso ene loko i languta ku tele ngopfu vantshwa va nga ri ku na mintirho u hetelela u swi twisisa ku xikombelo swa muxaka lowu loko va ku va lava munhu wa nga pasa grade 12 xi ta hetelela xi nghena hi vanhu vo tala hi mhaka ku i vanhu vo tala lava nga ri ku na mintirho i vanhu vo tala lava vongolo tshama hi ndlela yaleyo nakona swi twi loko va phorisa loko ni nga hoxisi tin'hweti tingani lembe na hafu i va phorisa se i mbala yunifomo i fana na lava hindzaka laha va hi mhaka ko se hi makumu swilo swa wena swi va swi tshamisekile a hi kumeni muyingiseri wo hetisela hi loyi nhlekani hi nhlekani botipete minjhani na hi pfukeli n'wina minjhani papa hi kona hi dzumba ne a hi papa so leswiya swa phorisa loko ku ri ku nga ri ndlela ya n'wina ya ntirho mi ngeke mi nge wu kumi ne loko ku ri nkarhi wa n'wina wo mi ya vuphoriseni mi ta ya mina ni ye a ni zame ku apply 1988 Sanda hi timhaka ta sweswi ni swi vulavulaka ku na vukungundwani ni ya nghena risocha hi 1992 1988 na kosa byi ri koho vukungundwani ni yile botipete va ta na le kaya va ta lavisisa hinkwaswo ku ri mina ni hanyisa ku yini va vutisa na vomakhelwani na le ka tindhawu ezitha swi tsandisa sweswo lava ni nga ndla na vona va tekiwile hi 1992 ivi ni ya ndla risocha ni te ni ta suka risocheni ya vuphoriseni swa sweswi so mo ni vulavula hi leswa last year hi xipitinyana vanhu vo tala va hetile last year va endla swilo hinkwaswo swi helerile va ku ha mi teka ni tshama ni ri ready va hete va nga tekiwangi kokwala provincing futhi hala province ntsena the whole South Africa ku na vana vo tala ngopfu lava nga tsutsuma vanhu ta test ta kona va ndla leswiwa swa ti-medication hinkwaswo swi helerile na sweswi a va tekiwangi inkomu botpet na mi tweli papa na khensa swinene kumbexani sweswi hi nga vula muyingiseri wa mina ku ri leya xiphorisa a hi fanele hi pfarile hi ta vona ku hisa ku yini mahlweni hi ravuntlhanu nongona ka humelerisiwe hi ncindani Eric Mavasa mina ni khalanga Pat Mathebula kasi ke ta hlangana na ku lowu fanaka munduku hi ku tisela wona tweak suka studio 13 a Polokwane mina ni khalanga Pat Mathebula muhumelerisi la studio 13 ncindani Eric Mavasa nongona ka tsumba na mina wa landzela na Ike Ngobeni tiphileni minongonoko yin'wana ya Munghana Lonene FM ku ya mahlweni tata